Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Bakit? Isa ka naman talamsaan, tanay. Ang dadamil chor, John ken Arnold. Sangwak man na iti gagayim ka. Si kakit di matroli. Tunggal umay dagita at tao. Isardeng utar aramidem uray nakapatpatag day ta trabaho. Wala, ta kababail mo't no jak sangwo nida. Gagayim ko na kita, isa maawatam ko ma. Sige, makamu ka nga rod. Ngam kanayon akasta. Tunggal umay dagiti gagayim mo. Kasta unay, ti panang sangailim kadakwada. Ngam no gagayim ko ti umay. Aglaladot ka, turogan pa ida. Wano agin bibisi ka. Ay, unanitan kaka. Anday na nala, nga bisi ak ini, bakit? Masansan mo ta kasta. Hala, saan ta na pagsubangan na ita? No, kaya't mo, makisango kamot ka na kami. Anya aga po nga eh. Pasig kayo alalaki, makisango aki din. Hala, aguli magkangarod di tanta kababain. Unay na itan kaka. Nimut Melba tumuawag. Sumbatak. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Ha? Agbabanding tayo kunam? Oo na. Day talagayam. Kata sino ngay dagiti kakadwa tayo? Kan sa dino ngay ti pagbabandingan tayo? Una. Okay lang mo't dito'y balay. Apay kumaama ka isturbo kayo ngay? Isunto pa'y kanayon nga may dagiti gagayam na dito'y. Kanayon mo't ama isturbo ak. Ngambay-bay aklatan idaa. Ha? Eh, da kayo man kadi. Makamu kayo na ano kaya't yung tagbalon. At damot istak ko pagsasangwan tayo. Sure! Okay, go! Anya? O may damanan? Maawatan kumamot da Melba, lakay. Nasingad agagayim ko dagi jay. Kan, nasingput da agraman as asawa da. Isturbo. No di mo kaya ti sumango, di saan lata? Iturog munton atap no di ka maisturbo takas tamot ti aramid mo. Saan mo makaturog ak ngayon at sa nga ilim? Ay nalakay, saan damot akas kadagiti barkadam an ariwawa. Nakainom daman mo saan dagiti gagayim mo, kasla dada ijay bantay an nakar-ariwawa. Nagawan ti bainda. Unay daytan kaka. Dagiti barkada ket disented at tao. Iswa sumango kan tumot at kababain. Kitaan to naon aramidem. Aramidem itan, tapno makasangom mo't ida. Nabanugak pa'y ngarob. Anya ko mati nakabanugam, awan mo tinaramid mo ang nagmalam. Munay daytan kaka. Kaslangarod na bambanog tiriknak. Agpambar ka man ngatan, unay daytan. Ada ka ba'y manugang kao? Wan tatang, adalain nalak dita balay dancing. Iso adi magasak mo tin adi to balay yo. Nasaya at ba't andaitid ko kada kayaw? Anya nga day tatang? Nagiti bunga ti karabasa, papaya, palang, ano ma, siya lang nga idengdeng mau. Ay, agyaman ak nukas tatang. Ta adamot ikan ijay ref nga sagpaw ko, kan adapay utong ijay. Nay, masunanay tano, surat ti paglalao kam. Pagdulsi yung tumot tanjay na luum a papaya. Nasamit na jay kan awan bukil na. Nagsayaatan ngay tatang.
Wan gayam tatang. No, makapasyar man dito ni Rolly ka, bagbagaan nyo man. Apay aya. Nung amin umay ti barkada na ije balay, nakar-ariwawa da, kababain ka dagiti kaaruba. Nang runa pa'y no nakainumdan. Kaya nang amin, ngagkaraumay da. Apay, awan pakakumikuman na. Adu atatang ti mabalin na trabahon. Ngam tunggal adda umay agayim na. Isu ti ipangruna na. Apay, ngaya kasta. Sa bagay tatang okay lang matkid di Ngam ti dakas na ka. No siya mo ti pasyaran dagiti gagayim ko di pa'y sumango. Ang mga mat na aramidin na. Awan tatang. Ugali ng dadya na paliw ko. Tunggal umay dagiti gagayim ko. Agin bibisi. Tila makalkalikot na. Anya? Wan, tatang. Agin mimikani ko itilugan na. Wano agin papalagda iti atep. Kanda dumapay Tapno makunala ang abisi launay. Ure kasano ka busy ti may sa tao. No ada sa nga ilay. Sangwan mo't Kat isumot ti kunak tatang. No sa nga ili na to umay. Sumango ak mo't no daduma. Ngam no sa nga ilik ti umay pulos. Di na kayat ti sumango. Abangan no mabain mag. Saan tatang? Feeling na nga to ngamin nilakay ko. Kan tagibasitan na dagiti gagayim ko. Ay unay daytan ka. Ala, bayam ka bagbaga aktuman. Nay, nagadumot tanday ta pinalingkim rolling. Adapas kan tayo aya. Umay na Melchor, June kan Arnold. Apay dagita tattao ta kanayon dang umay. Nagpapangasda pa inog sasauda. Prangka na lang. Kan naragsak da tattao. Agkakanta kaming tukit di ano umay da. Di ad-adamanin ang nagariwawa. Normal na itay tiragragsak bakit? Makapasuron dagiti gagayim mo. Intun maminsan ket oray ije balaydan ti papanam. Ta oray tumukno sa dilangit ti ariwawayo. Ay, unay daytan ka. Kumusta kayo mo't ngay ngagasawa balasang kao? Ay natatang, kagap-gapumanan dagiti sanger agagayim na dito'y balay. Niruling ay. Napartek nakaturog. Ay, unay daytan ka. Dayta ti paglaingan na, ket dayta mo't ti parikot ko kenkwa na tatang. Makauma nga aramid ti may sang asawa. Pagsaritaan nyo, dagiti bambanag. Kasarsaritak man no kwa. Ngam sabali ti panagrasrason na, makapaluksaw. Kayat nang isulatan ti mauawatan. Madi Nagloko na dya taon. Kinasaritak man ideng. Nagsayat man ti panagsarita may ta naawatan dak. Ita masansan man kaya man nga ramidin na ti kasta. Kastay na kunakun tatang. Nagsaya at kumano kapulapul na mo't dagiti gagayim ko. Tapno may singid mo't kadakwada Ngam san mo't tatilay pampambar ng aramidin. Makasarili at tao. Anyan, unay daytan ka. Bayang balasang ka na kasaritak tumanan. Lakay, umay ka mamut. Tada dagiti gagayim ko. Kaya't da kamot ang makasango. Amumot na naman banugak, presi. Ha? Anya nakabanugam? Nagikikatakit isapot dita, bubida. Adaya sapot dita kitawamot. No adaman ikatek adagos. Ay, pinalagdak na itaatap ti kusina ta narakupay. Nagsalawasaw kamutin lakay. Saan nakarimirimoar dito'y balay? Kat awamot tinakitak nakakumikumam. Nagililad ka lang di tabangko di tarwar. Ay, makaturturugak nga raw. Sa makamukay latan. Unay mo daytan lakay. Alabay anyun, talaga akas jay na. Ado ti trabaho na, no, adagayim kong umay. Anya, unay
daytan. Awan mo trabaho na makikita mi. Awan talaga. Ngam tinurugan na kayon. Agrumrumbot ka pa kahit papanam. Iti ayan the rose. Kasangay na ngamin. Kanayon ka mo tarumar. Nalpas mo tindag iti trabaho. Awan mo taramidag. Iso mapanak mo lataan na daawis ti gagayim ko. Nasisingpot da pa'y. Ginakpay ikuyog. Saan ka mo't nga interesado ka dagiti gagayim ko? Ultimo kakabagyak nga umay dito, di mo kaya't akasango. Ha? Ngam no barkada, mken kakabagyam ti umay, kas taunay ti paragsit mo asumango amang isagana kadagiti kasapulanda. Nagalas ti kasta kababalin makasarili. Ay, una daytan. Mayroon na nalaang mo. No mairanra na, maminsan, wenno mamindwalaeng. Ngum no maminsan nga pulo, kun maminado, inggagaran da jay. Agasa mo taturugang pa ida. Uno saan, ibaga mangangkapay. Alaan na iti 2 nga oras. Sanda ka na maure arumwar. Intun kwan nakaidda kagaya man ijay kwarto. Nasaya at nga kasta nga aramid. Ha? No adda mabati da nga arak kun pulutan kat arab-abam. Kun lamuta kun maengarod. Apay akasta ka? Ay. Unay daytan ka. Day talakit den ti diyo pagkinaawatan. Mas daawak iti anak yun nanang. Nagsintir. Kapag sabitaan nyo ngamin Narigat akasarsarita ti anak yun. Nakapampanakal. Alabay am takasaritak tuman. Saan anasaya at tikasta? Nakabas-bas si tabadag. Dumakal. Ay unay daytan kaka. Anya mo timbagbagam kininanang? Imbagak ti madi nga aramid mo. Kano si katinagalas ti aramid na? Impulagid mon kanyak ti aramid mo. Diyak kayat ngagkararwar ka akadwam nagiti gagayim mo. Awan matlat serbi na ngamin umay da dito'y balay. Tais na bumut ida, kababain laeng. Iso asya kung timapan ka dagiti babalay da no daawis da. Yan tangay nagsasaya at damot agagayim. Mababainak tupay. Tatunggal at daawis da. Kat nagsaya at tipanang trato dagiti kabalay da kanyak. Inton agawi dak, pabalunan dak pa'y tinakadado. Kalpasan na, si kantupay lati makaado iti iawid ko. Day, tanga ugalim ti saan anasaya at roli, makasarili. Kaya't mo asawan, no day sangkot mamakan, ipweranak. Saan matakasta Ngam no kasano ti kinalaing mo amangan iti mayawid. Isu kumamot ati kinalaing mo amang sangaili ka dagiti gagayim ko. Makasarili ka kuna manen. Unay daytan roli. Made, tikas diya ka babalain, nga ipakpakitam ka dagiti gagayim, di asawam roli. Diyak namin kayat nga ibagada nga arin busa-busak, nagpapailibre lang datang. Di makishare ka mait. No, agitugot da iti mainom. Mangluto ka beto na iti pulutan niya. Kasya, sayang ba't atatang? Ay, awan no kasta ti panagras, rason maurolay. Saan kayaw makapagkinaawatan kinipresi no kasta? Diyak kaya tatagibastan dagiti gagayim ti asawak tatang. Iswa sa anak asumango. Tapno awan mako na nga imparanod da kanyak. Iswa di mo mo't kayat kagiranaw. Kasta ka da Siyak ti mangibagbagan anagalas ti kasta akababalin. Iso nga ikatam ti kasta nga aramid mo na sana nasaya at ibungan na. Madre, daytan ka. Saan ka kundi umay kanyak nga gipulong-pulong role? Basol mo magayam ti amin. Anya? Husto ti kunan ni bakit mo makasarili ka. Si kalat may mayat. No gagayim mo gayam ti mapan balayo ka alisto ka sumango ka dakwada. Ngam no gayam ni bakit mo ti umay agin bibisi ka. Wenno saan turogam ida. Ay, nagmadi ti kasta. Nanang. Anya pa nga iti ganas ni bakit mo nga umawat iti sangaili na iti pagtaangan nyo no kasta.
Isu a husto tar aramiden na. Nasaysaya at langan amapan kadagiti babalayda. Ngam isuda ti umay iti balayaw. Ngamin, di mo mutpagan ano ida akasangaw. O naidaytan kaka. Kaya't ka kasarita tinasayaat. Anya manan ti bagam. Dispensaran na kay ti sana nasayaat anay pakpakitak kadagiti gagayim mo. Anyang impakpakitam ako nam. Tingay saan ko apan nakisango kadakwada tunggal lumayda. Kat, naamiris mo ka din. Abidot da dyan nararamid mo. Wano? Agin papakumbaba ka laeng. Tapno saan akong arumwar amapan kadagiti awis da. Saan bakit? Napunuak iti bagbagakan ka. Ta nakaamirisak nga rudan. Iso nga ruda kidkidawag ka dispensaran nak. Diyak kaya ta pagririyanta na ita abanag. Anya nga rud ti kayat mo ita? No, ada happenings yung. Dito'y kailatan balay nga agbabanding. Tapno makasangok mo't ida Amudan ti style mo lakay. Isu adidan kayat ti umay dito'y balay. Ilaw-lawag mumutin kadakwada bakit? Iti kasta, maawatan dak. Kan mapasensyaan da tinagbintutak. Unay-daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Makasarili. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Madam Palaran, puted-puted. Dito'y programa tayo. Unay-daytan kaka. Pagan ano yung mga ti mapaniti religious class ni Ma'am Magda nanang? Madam Palaran, puted-puted. Sana dakes, kayat kumet amanayunan ti amok may papaniti sa uti Diyos. Hay, masurunak iti kinaagraraman da di amam. Agtutulad ng palaran mo't. Anya ti kayat mo asawan, Karina anak. Saan ang makaipakat iti original nga style na? Tulad-tuladan na ni Brother Perfecto. Nalaingag palawag da jay. I-emphasize na dagiti agkakapatag apunto. Ngam ni Madam Magda, katila pagputputdan na abalikas. Sabali lang arudan ti pagawatak at turungan ti ibagbaganan o kas jay. Denggad tayo latan no anya ti ibagbagana. Ta isupay may nayon nga mo tayo. Unay daytan kaka. Ti kayat ko nanang, no agdengegak, ket daytay makaypaay iti atensyon, tapno nalawag ang maawatan ti bagbagana. Saan ket nga agtulad iti style, mangyaw-awan iti tupi kong ibagbagana. Unay daytan kaka, nalalaingak. Saan ka nga ruden sumurot tapno di ka masuron, iti panagpalawag na. Saan ak kumamot ang masuron na nang no limpyo ngagpalawag, kas kanyak limpyo direct to the point. Saan aputod-putodon dagiti balikas, tamayaw awan ti concentration no kas jay. Daytan kaka. Bakit? Bay amlatan jay anak ta. Amumag nga da pakarwan na. Ada kukwasit na no maminsan. Wen garod lakay. Isu ajak kayat nga itugot no dadumat agpakaro. Ang ada-adan amang kibor no di mo itugaw. Ibagam tulatan ka ni Ma'am Magda nga ada kukwasit na tapno di natutupan. Kasta talaga ti aramidag. Inakto ikisiim ti kasasaad ti utek ti anak ta. Kasta ti kasayaatan nga aramidem bakay. Naikit nga mindaytan. Okay, class. Dumngag dagiti interesado. Kat dagiti saan, uray saan dumngag. Interesado kami, ma'am. Siyakat saan unay nanang? Ngam ikarigatak amaawatan ti bagbagana. Naimbag nga oras yu amin. Pero gik nga rudan. Aday wam, tima, ag at tao. Rugyan naman ang tiagputad. Denggumlatan ati bagbagana anak tanasaya at mat. Malilaw nga ron nagputad-putad. Ditay kaya ti ag
balin asukir iti paglintegan ti Diyos. Ngamkit de, ipatpat tag tayo ti Diyos. Kunak noan niya ti patpaton na itayan. Kunak nagpatpat iti ruot. Maawa tan tayo daytan. No amo tayo ti dip. Dipwel, ma'am. Diferensya ti sukir ken natulnog. Listen, class. Kit, Kiten. Ay, excuse me, madam. Ay, nakita yan ni madam. Ay na. Kitain niyo, ma'am. Natikaw kayo. Tangamin, pinuted-puted yung manan. Iso adi yun amot, iso marunong ibagayaw. Uday-daytan, kaka. Apay nga masidag kayo, nana. Pasensyaan yun di anak ko. Tadabasit pakarun ti panunot na kunak manan. No problem, time bagamot itayon. Gets ko amin dagita. Darwa makuniti adwa, mga komento, pamasakit, basher, kanami na sana nasaya at itilapayag. Nagkalyon tirik na kadagita. No problem. Take your seat, please. Ay, thank you, madam. Ayunay daytan kaka. Ma'am, tituloy jay ibagbagayo kat kitan ti utot. Ay, agtala ka man, Karina. Sutil ka talaga. Dungag ka, anak. Listen, class. Back to the topic. Kita nyo ti problema na gititat? Tao, asaan nga agtulnog iti sa ti Diyos. Dagi, ti makapasariti-rigat gaputa sukir da. Di da kaya ta ruten dagiti na insi reban apam magbagati Diyos. Kal pasan na kita emet no kasano amapa sa yaat tibiyag dagiti agtol. Kals kada tulingan mat ti bagbaga, ma'am. Dagiti agtol nog iti bilbil. Bilbil mo, ma'am. Bilbil ti Diyos. Manglok-loko kamot, ma'am. Bilbil ko namanan. Ay, naimbag taday pasigod ko kini ma'am ti kasasaan ti utot ti anak ko. Iso ani na pampansinan. Ipapak kaamo ti Diyos ti sirib na iti amin. Kunak nulan sang ipakpak, ma'am. Ngam di na pilpil. Liten ti asino man nga akseptarin da ita. Ngam ibag. Anya ti pisok na iti bag, ma'am. Ngam ibag. Bagana ti pagsayaatan ti saan asu. Agsulto piti susu, ma'am. Ti saan sumurot kan ko ana. Lak. Lak? Kandado, ma'am? Anya ti kandado? Lak. Aman danto ti resulta ti ara. Ma'am, di artista ni Aramina. Ti ara. Meda. Iti sana mabayag. Agsag. Agsag kapingping yun, ma'am. Agsag. Gabadanto. Kanag problema na kas ti resulta ti kinasukir da. Kan kinadakas da. Madadaal danto. Ngam, dagiti mangipangag. Agbiag to sira. Sira ulo, ma'am. Agbiag to sira. Ragsak. Jak kaya tenanang. Agawid akon. Makaumakayo ma'am. Awan mo awatak iti bagbagayo. Putid-putid. Nalawlawag pa'y kumano'y diritsuyo tagsao. Awan mo awatak. Agawid tananang. Ay unay daytan kaka. Apay mo't nga may nakasiyay ti panagpalawag ni Madam Magda. Anya nga rod nga kat isumot ti likes na no umapal ka doit kunada mo nga raod. Adaw ti masursura o no diritsaw ti panagsaw. As betlag sursuro nga minan nga agsaw.
Ka-emphasize nga ron mo lakay. Sa nakasjay taging pasais. Tila pagputputdan na. Mabalin na mo taging pasais iti si bubukal asaw no balikas. Kas pangarigan. Ulitak timbagak. Nga adan panaging pasais ta kita am tigidyan na. Mabalin ngay paganit ged ti si bubukal asaw no balikas. Saan kita sibo bukal. Wano ba nakaturog taon dingag sakbay may balikas na dyan. Likas. Yan. Sa bagay, ba kung kunana kakaslabakos tituloy na, mas daawak at masapol pa ila, apot din na nagiti balikas. Tapno laeng maawatan nga emphasize di jay. Sa bagay, pudno, ti kunan ni Karina nga anak ta. Nga ad-adda nga awan maawatan na, no, putod-putodon dati pa nagsauda. Ay, just ke. Oo, naida. Tatang, apay, saan ang mabalin asyak to tagpalawag? Sakto pa'y nga daam mo na kat saan na mabalin anak. Nagmade, ti pa nagpalawag ni Madam Magda. Awan maawatan iti kapuputod na. Awan mo tikas jay iti bukabularyo nga men. Style na kanaw. Ang amkit day, tinultulad nga style. Ni Brother Perfecto kat nalaeng itikas jay nga style. Daam mo na ti pagputdan na kan ipaganit-gut na apaset ti sasaw. Mayat ano kas jay kumatatang. Isu kumatag palawag nga men. Ibagak tuman ta ikidaw da nga agpaisaw nga isu ti agpalawag. Tapno may pasnag ti agdengeg ken laka maawatan ti ibagana. Unay daytan kaka. Tatang, talaga naglaing ni Brother Perfecto. Nagmayat uray putod-putod na kumawatak. Kung makita yung tatang, uray ni Sir John na awatak amin nga impalawag na. Service nga ini jay. Ha? Taraki tatang. Na, tarake? Wen, nagtaraki pa'y dagiti palawag na. Idintuta ni Madam Magda ka, putod-putod lang arudan. Kasla pa'y agkarkarate no agsao. Tatunggal agsao kat ag hands up, sideward, forward, kan backward sa pa'y nag-atidog dagiti takyag na. Day tatay maawagan iti gesture, anak. Apay nga ni Sir Jan, tano ag-gesture ka, natural mati, gesture na. Ni Madam Magnakot, kasla traffic enforcer, igaggagara na ngamin, agtulad-tulad tumat, nalalaingak nga misaw. Ay, unay daytan kaka. No, kasya ko mga men, kat ag-gesture ko malaang ni Magda, no, may parbay. Tunggal agsaw nga men, kat gesture namin. Unay daytan kaka. Matibab na tasungom no asigam. Gaputi nagngangato ken nagatid to ka gesture na. Ay na, bayan nyo latan, tayo sungarod mo tiragsak na. Jakton kaya timapan agdengagkan ka na. Nung ni Sir Jan tagpalawag, agdengagak, tama ka ay ayo ti panagsauna, diritso, saan aputod-putod, akas lamang lukloko, akas laki ni Madam Magna, ay magdagayam, kun saan ngagkarkarate, iti sangwanan, aggistor, nga maiparbeng aggistor, apay nga minasaan asyak, nalalaingak ngam ni Madam Magna, Magda ko na anak. Kan adan tumet intun umimimbag ka baset. Adayamot sakit ko nanang. Very much alive and kicking. Adaki din sakit ko. Ala, santa na pagsaritaan ti sakit. Kuyogan naktuki di amapan man kini Dr. Eng. Nalaing daya sa psychologist. Basta nalaing nanang kayat ko. Ngam no putod-putod tumot ti panagsauna o resanan. Ay unay daytan kaka. Nakatumar ka kaday iti inreseta ni Dr. Eng. Untatang,
Iso ang mapantayon agdengag kini Sir Jan. Magagara na kon. Nasaya at naita anak. Ti agdengag iti sasao ti namarsawa. Wen, tatang. Basta sana putod-putod, tapno nalawag. Husto ka, anak. Ipaganot-gut na ti kunana. Ngumtila pagputputdan na mga men. Yala, saan mo na panunutan na ita? Ti panunutan. Ket luktam ti mataken lapayag mo. Para tinaimbag asasao. Unay daytan ka. Agawid tayong tatang. Lay, apay ngay. Nimot manen Madam Magna, tiagpalawag. Awan manen na ti maawatak. Pasig manen na kalukwan. Saan ngay so? Yam-am mo na lang ni Sir Jan. No nagpalawag man idin ni Sir Jan am mo tayon. Kasta talaga. Ibaga na laeng ani Sir Jan ti agsao. Daytan, agulimag tayan. Listen, class. Taag saon ni Sir Jan. Iyaban tayo nga rudan tinala. Ngagpala, uwag. Agyamanak, Madam Magda. Awadan niya, man na. Okay, gagayem ken kakabsat. Pagyamanan ti kaadayo man na dumngeg karagitin nasaya at sasaw. Tarakin ni Sir. Ti ayat, ket patyen na ti amin na banag. Saan na kaya tasawan na ita nga ekspektaran tinamarswa nga agtalag tayo latta iti asinuman. Dodi kat ekspektaran na. Nga agtalag tayo karay iti mapagtalkan. Ti panagtalag kat kas iti panagraem. Kasapulan ti panagraget kan tiyempo. Tapno maalam da ita wenno magunod. Kasano ang masursurom ti agtalag iti pada matao. Am-amwam ida anaimbag. Kasaritam, makikadwa ka. Anusam, makibagay ka. Ikamida iti kundaway mangipakita nga isuda ket mapagtalkan. Mabalin ang mapagsaritaan tayo ng iti personal na banag iti damo. Kat iti bumaybayag. Mabalin nga ibagamon tiriknam kenkwana. Nukas pangarigan taadamang dadael iti panagtalek mo kenkwana. Sana basta makipaggurgura kamuten. Nga uray awan mo't basol na diagayim ken ka. Balance ko ma, ti panangmatmat. Sana banking. Taag-banking dayta no may sa tipatyem ken ayunam. Di mo nga rod ipalubos sa madadael dayta panagtalek mo iti padam a tao. Gapulaeng karagiti tarabitab ken manang dadael. Uray man nga oras pa iti panagdengeg ko nanang. Tatang, sa anak ama uma dumdumeg ta, nagpintas, nagnatural ti panagbalikas na. Sana putod-putod, wenno tila pagputputdan na awala sa lugar. Unay daytan, kaka. Ado tinasursurok kini Sir Jan tatang. Imukuok iti kaunggak. Nasayaat nga ron no kasta, anak. Ada pa'y insuro na. Asaan tayo nga agpili iti tao, amang isuro kada tayo. Basta nasaya at laki diti isursuro na. Kaskin ni Madam Magda, nagsaya at mat isursuro na. Sige man laengen, denggek tulatan ni Madam Magda. Tapno sa anak ngagbalin nga unfair, kan managdilaw. Uray daytan kaka. Okay. Listen, class. Tayo rogi kong tagpalawag. Apay kuma nga ara. Midek. Tinaka. Ro. Akinada. Kes. Anyamot daytan. Pasaray husto ti pagputdan na. Pasaray sana husto. Makapasurom. Domngeg. Dagiti ma. Yat adumngeg. Dagi. Te madi adumngeg. Kat okay lang man. Okay. Ato'y dagiti da. Kes.
nga aramid. Masursuro na kung tatang, nanang. Okay lang, Dayta. Denggan tayo lata, anak. Sigon iti X. So, 2014. Kat kastoy ti ko na. Pagsisilpumot amang tadyak mau awatanan. Anak. Okay, it's a request. Exodus 2014. You must not commit adultery. Apay, ma'am, di mo may diritso ngay bagati you must not commit adultery? Naglaka? Adupay nga oras ti kanam no kasta. Dadu mapaya kinadakas. Di ka agtak? Di ka manaktak ko na, ma'am. Di ka agtak? Takaw. Di ka gol? Olbod. Di ka mangsot? Sotel. Di ka manggol? Apay dakis taggulgol, ma'am. Di ka agol? Olbod. Agawit tayong tatang. Manglukluko ni madam. Kabailan na matagsaw iti diritso. Ngamput-duput din nakidin. Sa agkarakarati pa iti angin. Ay, diyak kayatan. Agawit tayon. Ulay, Daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Madam Palaran, puted-puted. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan. Sinurat ni pagayam tayo Nestor Marcos na pauluan ti Salda to'y biyag. Nay, adon sa umaya kadwak abisita minyang. Asino nga tamot dahi tang istorbo? Inak man lalukatanan. Naimbaga malamaw minyang biyag ko. Si kamanan bantor kator. Una yan, bantor kator kung kunamlatakan niya ako. Idinto ta na pintas mo, tinagan ko Bartolome. Anya nga mintirantam ng may manan. Umay kang arod pasyaran minyang biyag ko. Iso apastrikan na ko na. Anya? Sana mabalin Lading ita, ngam di ka mabalin apastrikan ita. Tapay mo't minyang. Gapo, tada nakaununa nga umay mang pasyar kanyak. Asinaw? Ni ama unas. Anya? Nila kay unas apinsyonadaw. Wan. Isu ala dingita, no di ka man kayat apastrikan ita, bantor. Man, ano ko ma, no sabayak amang pasyarkan ka. Anya? Ay sana mabalin amangan nujak amun ti sungsungbat ko kada kayo. No aggidan kayo agsao, no agsaludson. Ang adain sa ganak asarinda na yung aparakin kami niyang. Ja, lakayat ti agdengag iti sarindanew. O ready mo kayat adanggan akay iyablat ko latan. Tapno ada serbina iti panagpractice ko itay. Anya? Unay daytan kaka? O minyang asal dati biyag. Kaya rigam ti may sa abanga at ang tangaden ti adu apusa. Kasi pupuno kat agkakaimas amasida. Kat siyak matpiman tay mang taptapaya. Agumaw gawawa arumaman, na imas aputahe, nga day ti unag tibanga. Tilay bagbagamot. Panawan ka man langan dito'y. Hindi takan. Madayam, sana nagustuhan di sarindani ikaw. O naidaytan kaka. Agyamanak. Kapimanaw mo't lang ni Bantor, kalpasan na pinanawam itay itayan tiridaw minyang. Masurunak kan kwa na ama unas. Agdanyo lang aruden, may papanpay iti banga ti sarindanyo na. Anya? Wan, iso nga inadaywak ta masurunak ama. Ay, una yun lay ta ama, nga awag mo kanyak ading, makasugkar adenggan. Gat, anya nga rod ti kayat yo, nga awag ko kada kayo ama. Gaputa
Ading kunakin ka. Manong kunamot kanyak Anya? Unay daytan kaka? Uyn, manong kunam kanyak. Na nasamsam it adenggan. Sige man langan. Manong. Kastawan di kunak. Akit, kumusta nga ron? Di dariragukin ka nga ayat ko, ading. Awan pa'y desisyon ko, ama, ay manong. Nagbayag kan nga desisyon. Darsem ti manggedeng. Tapno adanton mangkad-kadwakin ka diti balayaw. Anya? Kayat mo asawan? Nusong batan kaitan. Kadkadwain na kon dito'y balay. Wen Unay daytan kaka. Ajak pa'y kayat ti mapulisan, ama. Isu ala dingitet. Nujak pa'y lakayat kag desisyon ita. Ha, unay daytan. Kamu siguro namin niyang kan lakay onas kat nagawin na kaon. Adak lang dito yan, nangiparkingan nila kay onas iti kotsena. Pagpasak, tiligay na. Kita man, no dinto ko manud ka, no platan, tilugan na. Kung kaya, nakitak itay di sapatos nila kay onas. Di sangot tiri daw namin yang. Inikat na gayam ti sapatos na hindi simbrak ti balay da. Baga awan na lang ablimin yang. Inak man ilibas nga laan. Koka kung na dyan sapatos ti karibal ka. Bantor, apa yan nakasapatos kamot na si Mangpot? Kano nakatsinilas ka arimwar? Kuha, nanang. Ay, alya nga tatirason ka. Oh, tapi di ka sumumbat. Nangalaam iti sapatos mo asim Mangpot kunak. Kuha, ginatang kuha. Nay, ada kwartam angarod anak. Anda nanang. Nangalaam. Apa yan damagin niyo palang. Takunamot ngawan kwartam, kalpasan na. Ada yung gatang mo iti sapatos. Kunakmat, adi yung damagan. Kag, ayan na nga ron di chinilas mo. O gayam, nalipatak. Sa dinaw. Hindi balay damin niyang. Ay, iti yung mataga kiti sapatos, nanang. Unay daytan kaka. Minyang, umay ka man nito'y. Minyang. Ay, apay manong. Anya pala taramidin nyo dito ngay. Tamo kay madayo kayon. Awan matan tay sapatos kao. Chinilas matan tada dito sangot tiri daw yaw. Anya? Unay daytan kaka. Ala, addan samot Alzheimer yo ama. Nakachinilas kay nga taang may ditoy. Iso aday ta, ti adda dita sangot tiri daw. Saan ka nakachinilas nga imay ditoy? Nakasapatos sak. Inikat ko lang amin itay imunegak. Ay, Jack mamati ama. Sigurado nakatsinilas kay itay imay kayo. Tani isumot ti adda dito'y sangot tiri daw deta tsinelas. Saan ko ako na ito at chinilas? Ag chinilasak ayatin nabarutan mo no nagalutan iti barot. Ha? Gayam, di barot mat day ta tsinelas. Napugsat edin da ito at chinilas. Gambinarutan ti akin kuka. Unay daytan kaka, saan nga ta tsinelas ni Bantor? Ha? Huwag ngagpaisaw. Mapalin na kasta. Umay kami niyang. Umay kay tilugan ka, kado anak. Sa dino ti papanan tayo ama. Ije balay naman tol. Damagan tanuko ko na dito at chinilas at di barot. Bantor anak, nakasapatos ka mo latan nga ureda ka dito unog ti balay. Mayat. Di na ka dilawan na nang. Kayso na nga sapatos ka. Mayat. Ikatumot
Tanda ka mangarod dito unag ti balay, anak. Jak kayat ngay katananang. Kan oren ton maturgak. Kahit kau nakasapatos aklata. Anya, nakasapatos di kasla kabangkayan. Ay unay daytan kaka. Ay paunay ang tagpapaos ngagsapatos. Siyempre, itaak lang ang sapatos itinangina. Kan important na taon. Mayat ngay pag na. Isabay anak ko mamang ipapas ang mga sapatos iti dayto nanang. Unay daytan. Tisal ot abantor. Isolakit di tinang paupas ka nagiti pilid dilogan ko minyang. Narigat tagpapabasol, ama. Tadi mo nga rod nakita, no ni bantor at talaga tinang paupas kadagiti ligay ti kutsiyo. Sino kumapay? Isula ang tiyamaw. Adda dito'y igid ti dalan to'y kutsem. Adon tinaglaba sa tattao. Kat saan tay nga mo, no may sa kadakwada alimabas tinang paupas kadagiti pilid ti kutsem. Ay, basta iso, ti atabak ka ng paupas ka na gito. Kan iso pa'y ti atabak ka ng alay ti sapatos ka. O naydaytan kaka? Nay, adda sa nga ili Kitaag. Andaak pa siyang. Nay, si kamo gayam unas. Apay, anyat ibagam ta nakaumay kamat. Sa nasikat gagarak ba siyang. Asino nga raud? Ti anak mo, ni Bantor Kator. Na, unay daytan kaka. Koreksyon, Bartolome tinagan ti anak ko. Saan abantor kator? Ay, sumula nga iso. Apay aya nga men, anyat ibagam ti anak ko. Aduti kayat ko adamagan kan kuana. Isa parwarman, tagsarita kami tinalapat. Ayawan ita ti anak ko dito'y balay. Sa dino nga ro tayo na, mapanak itayan na. Diyak ka mau no sa dino tinaturturong na. Napan ka di tibang kagiyaw. Ay saan at nakasapatos arimor dito'y balay? Anya, nakasapatos. Anyat kolor ti sapatos na ba siya? Puraw sa itay. Iso nga road. Tay, Ti birbirukak a sapatos how. Iso lakit di pinagsapatos ti anak mo. anya, sa lawasaw ka malaklakayan? Apay ko mga laan ti anak ko ti sapatos bugay. Iso ti atapa ka na nga la iti inuksot ko a sapatos ko ngayimpan ko iti ruwangan namin yang. Kan iso pa iti atapa ka ng papes ka nagitipilid tilugan ko. Anya, unay daytan kaka. Nagaduki din na pamabasol mo iti anak ka. Gapo ta iso ti karibal ko kanimin yang. Day ta ti gapo na nga atapag ang maaramid na nagitimbagak. Anya? Imay nila kay unas dito yung balay nanang. Wad, berberukan na ka. Apay ka na birbirokan na. Atapon na asikat tinangalay ti sapatos na. Kan, atapon na asikat tinang paupas kadagiti pilid tilugan na. Anya? Unay daytang kaka. Agpuno ka man anak. Ti kadi sapatos asuot mo kat iso ti birbirukan ni unas. Anya nga pati sumbat ka? Agpuno ka. Diyak kayat nga agulbud ka anak. Tapo or ti kararwak ti swetik a tao. Nanang? Agpaiso ka day ti atap keng ka ni unas. Ako nanang. Agpaisaw. Puno ka day ti pamabasol na keng ka. Wan nanang? Apa yang sinipadak metan? Pinadakkel ka anasaya at ngawanya tinarabin mo. Ginundaw ayam ti pada mataaw. Ingkay subli ti sapatos ni unas. Kaya nagpakawan kay tinaramid mo. Apa nang paupos mo kadagiti pilit tilugan na. Yak kayat nanang? Na, apay adi mo kayat. Mga no kabilan nak.
No, ami nakasakyakin kapwanan ti paghay-hay bladan na ita. Iso nga rod, nga agpakawan ka, tapno di nakakabilan. Di na kumamat isagmak nga anak yo ananang. Na, madi nga minti naramid mau. San kuntun ngol ulitin nanang? Talaga asan muntun gol ulitan. Ta itapay laeng. Tok kulekon ti apagtubo asaram. Anya, ay, unay daytan ka aka. Mabit laeng. Umayan. Naimbaga malam mo minyang. Bantor? Ay, apa yan, nagmulagat ka nakakita kanyak minyang biyag ko. Siguro akit, pastor ken nakmat nga taitan. Ta nakasapatos ako ngay may. Day talakit di tay sapatos. Abirbirukan ni Manong Unas. Ah, pag kunamad, Puraw ka no da jegat. Puraw ti sapatos na may ditoy. Kat puraw mo't day ta sapatos ngayon suot mo may ditoy ita. ay, Isulakit di ta. di mo bigbigan to yung sapatos ko minyang. Apay, may sa tikabalyo aporaw. Saan mo't kit di Ngum aday pakitakin ka Kat sapay la kuma, tadi mo paglibakan. Ano ti pakitam kanyak minyang? Agkidem ka pa nga umuna. Makitak nga ron ti pakitam no agkidemak mat. Basta agkidem ka. Sige man langan. Mabitla nga. Di ka pagmulmulagat. Ita, kalaatom tagmulagat. Kat bigbigam ti pakitakin ka. Agbilang ak iti talo Maysa, dua, talo. Makitam da itoy? Ha? Sinilas ko na ito Kunak tupay kat. Saan kan makalibak? Nukukam da ito'y tsinelas. Kukwamot nga rod nila kay Unas deta suot mo ita sapatos. Nabuki nga kang unay daytang kaka. Gaputa na alas ti aramid ni Bantor, Manong Unas. Addan desisyon ko. Anya nga iti desisyon mo minyang piyag ko. Sikan ti pangyawatak iti nasamit nga ayat ko. Agpaiso? Ay, anay. Nabadde ka mutan ti sakak. Unayang. Sorry minyang biyag ko. Diyak nga mas maalan ti nalaos arang sakaw. Gapu iti panakasukdal kon iti ayat mo. Bantor. Apay ngagtagtagoob ka. Apay. Ada natay akabagyan tayo baraw. Natayin ti ayat ko na raw. Ay, iso ti tagtagoobam. Wala. Ay, daytan kaka. Iti ka man. San ka naman suktal ti ayat ni Minyang asal dato'y biyag. Apay aya. Kaputa sinumbatan na nila kay Unas sa karibal ka na nang. Ay ka, ang mga nagugwapo nila kay Unas iti panagkita ng umsika. Saan man siguro akas tananang? Kanya nga rod ti makagapaw. Saan mo't asikat inaklon ni Minyang? Ti kano rason na, kit gapoy tinaramid ko alinolokaw kanila kay Unas. Ay unay daytan. Daytat ibagbagak keng ka, Bantor. Nga amin asaan anasaya at nga aramed ket agbunga iti dakes. Awanen at talaga tinamdamam kiniminyang takinayet ketan nakan timalas. Gapu kadagiti linoloko nga aramid mo barok. Unay daytan ka. Lipay mo't nga rod Minyang. Asal da ko matoy biyag. Ay awanen Napalpak. Awanen ti maramidam. Tanakay kedengen ni Minyang. Sigurado akasaran ti sumaruno. Awan mabalin na nang. Nukas taman bilang.
Urayik latta na babalo ni Minyang, nukos pangrigan matuloy ngay kasar nila kay Unas, kan maysa, lakay mutan, asidagmat siguron ka apit na. Unay daytan, kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Salda to'y biyag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.